kan dam chiam ma mo thongpi kula ruk Tangkhawng kula riat khong pang thar rak ngai ti ding in kan in som tham ha mai mun tha bor ka si ngun sa ang thina kong a CDF palawa ni ngai chet nak cha than an chua aliam cha thongni kula khat SSPC ral kap ni sham in mi pi no ngai na lak nu hakha khopi chung pa do chen nak lamzo na ka shwai tu bi arak simi salai ngun sa ang athina kong he petlai in CDF palawa ni January kula sari a an ngai chet nak cha than an chua salai ngun sa ang hi alwan chia January kulang nga zalai sanga khan chimram kun pakhat a taksa pun ngandam lo na kwan a kanun na aliam dia thai si chathan an chua mi chung a salai ngun sa ang hi Shanghai Run University akai liu te it mi phun sa a betak te in chol cha mi asi tong thlan na a hun chua tu song a ha kha mi pi shroi tu chem asi I anun na kadi tiang mi punsa a apun pe mi asi akan liam ta hi chu chin mi punsa a suk nak ngan pi pakhat asi tia an lak ter chupin a salai mun sa au hi chin zatlang phun ki pulen ton na ka betak te in apun pe mi asi I mi phundot nak tak tak angai mi minau pakhat asi tia CDF palawani chathanan chuami a an lak tar chi Valong le zong le khopong a ka dau na ka fa sa species thi le liam tur an tam ROC ka le in chimram phalam khopi lak than ding a avoi thum na arakai cho mami SSPC ral kap le chiusham kai phukom ha chu phalam pen zong le valong khopong a kap hi ka fak ngai in achuak I SSPC ral kap le thi le liam tur an tam kong ral mai tholak nak shrampi sin in thai si Chingram phalam khopi lak thanding in arakai mi SSPC ral kapul chu taingin phalam webala phalam ti in ralam hi a ithan in anrakai amasa arakai mi pol ralan sungdeu ruang a halwan cha January nikula khan avoi thumnak SSPC ral kap zathum shong ROC kali in anrakha than na tia thai si kadau na kong he peklai in avoi thumnak arakai mi ha he falung le zong le kar a kanikap kap ni kadau na ka kanma le chu kan him SSPC ral kap le hi athi bakti afiang mi rok pasari shong in si kadau na hi achana saw ngai ral kap tha zang kani dan ngai cha a kan kham khori nga lo mai an rak phong kho tia ral mai ummi thonglak nak shompi pakhat ni lungmali phosa achim kapni kar ka dau na hi January kula ruk Janlei swimyalam pathum in pasari thuk tiang shong arau I SSPC ral kap ni tanglei ral kap thajang long selo in drone le ral tuk na pan long song an panchi tia thai si koibala in arakai mi na hi sumsha pongkam an phan I taingin lei in avoi khatnak arakai mi na hi khwangli khopongkam a elkhum an siri tia kan thai SSPC avoi thumnak dotla lo thimnak a USDP party ni zatuak somsari pasari in tainak an pu SSPC ral kap ni ato ami member rampop dotla lo thimnak avoi thumnak a USDP party ni rampi pa zatuak somsari pasari in tainak amu kong thai si member rampop dotla lo thimnak hi avoi khatnak thongti kulanga December kulang riat avoi ni nak thongni kulang rup January ni hai khatle avoi thum nak January kulanga ati in unkalpi I USDP ni vote mun tam chem a teina an pu hi asi avoi khatnak le avoi ni nak song a khan zatok som ret ling in teina an rak pu chang avoi thum nak dotla lo thim nak hi member ram peng somruk pathum a an to I hi chung a USDP party ni Pengsomli pakwa chung a teina an pu changna kong USDP party chutal pakhat ni khatit media a achim hi kong he petlai in
USDP ni vote hun tam chem a teina kan pu tawza sarkho nak ding rikhia mi zatuak leng asitik a chawza hi kan ma ni kan tlai te ko lai a tha bik in kan ne zuam ve lai tia USDP party chungtal pakhat ni lungmali phosa achim member ram puap to tlalo thim na avoi khatna avoi ti nak le avoi thun na undin changcha a teinak ahmul mi USDP party ni chawza atlai lai i ara lai ding mi mashachung a rian epek chungnak le hudo meeting alnak song a umlai tia SSPC ral kap chimphuan nak no ngei tu zomin thun ni achim Ipun thaidan nak ruang a ZUF kuni Manipur kuki zawkhwa pakhat an khang piak ha India ram Manipur ram kul Kangpok pi pengkom solung khwa chu Zaliang rom United Front ZUF kam song puni may in an khang piak ha kong Manipur tual chung thongzam nak ni an lak ter January kula ruka khang solung khwa mi chiu khat lawan karkar a Zaliang rom United Front ZUF kam song puni khuchung an luto I may in an khang piak ha tia thai si Saulung khwa an khang ruak a umnak in panga khwa mi thilman sung le chipo to pakhat a chiam chupin a khuchung I a umni chiokhat pol chu an phone an chut na tia pol chung thonglak nak shampi pakhat ni a chim hibur rama him chaliang rom mi phun tampi an I kuki zomi phun chu tonte long an Atu bantuk in solo ko akak tu ko chawza no ngei tu pani an thai ko ta lo I cho chak nak an lak lo asia chun AH2 le NH37 lampi pati chu kan phi khaw lai tia Committee on Tribal Unity ko TU ni khong an than Tian ali ni thonghi kulanga kumchung a Rithai si ruang a minung thonghi zaria ting an tlai na Aliam chia thonghi kulanga kumchung long a Rithai si azor tu le apang tu ti in minung thonghi zali somsari pakhat kan tlai na tia Tang ral ka tian ali ni January kula ruka than kan tlai mi na chung in minung zathum he rukhi Rithai si azor tu an si I adang minung thonghi zakhat somga nga na hi Rithai si apang tu na an si tia an lakdar Klang State Liberation Front PSLF tian alini Rithai si dawna ubadining in Rithai si azwar tu na chu kumsari in kumkul tiang thongthak ho an si I Rithai si apang tu chu tharuk chung nun chan zia za rep nak sakhan a kan chiat na lai tia an than Tian alini an lang tarning a Rithai si ruang a kan tlai mi na an tambik na hun chu mo ko mo mai le mai long peng na a an si I chuka muram a Rithai si zuar tu zale kulla khat le amang tu zasari songbuk li kan tlai na tia nak dar chupin a nan sam mantung mai ngo namatu peng na a Rithai si azwar tu somruk le amang tu zali somsari pariat chau me tibo le nang chopeng a Rithai si zwar tu somnga sari le amang tu zali lai sari hukhai nam phangka le manje peng a Rithai si zwar tu pariat le amang tu somruk ni antlai na dia thai si chuban tuk thiam in nan khan mu se le mai wi peng a Rithai si zwar tu somruk li le amang tu zathum som nga riat Mayo peng a Rithai si zuar tu paruk le mang tu somsari paruk an tlai chi na kong tia na le ni chathanan chuami a lakdar Torani thongin in azami SSPC chungtal somruk ret na chu Thailand ral kap ni SSPC sin a an kwathan na Karani ramkul me se thongin in azami SSPC ral kap chungtal somruk ret chu Thailand ral kap ni State Security and Peace Commission SSPC ral kap sin a an kwathan na kong Thailand Myanmar ramri thonglak nakshampi sin in kan thai alwan chia January na hlai riat Zinglei swimir lam pakhat shonga khan me se peng chung I a ummi thong in
SSPC ral kap sombet ni shom chu metal jun kwa he anzam chu chung in minung som rukret ha chu Thailand ram an phan I chu tu a Thailand ram no ngei tu tha ni January kular ria chuna khan miawadi me sau number pani hlaidon in member ram lei a an kwat ha tia thai si Thailand ral kap shrenak in member ram a an kwat na in an mai thal cheu khat chu an lak yak pa tia Thailand member ram ri thonglang nak shampi pakhat ni achim me se thong in azam ni SSPC ral kapol hi Division somruk dukutang battalion chung an CE me se kopi la kadaw naksan chunga khan an raklay nga tia thai si US from ICE ni minung ipal in ang tlay mi karen no chu luat nak an piktan US from Minnesota rampul Immigration and Custom Enforcement ICE ni minung ipal sol in an raklay mi karen mi pun maay dola chu luat nak an piktan kong US from chung karen community ni an chim US from Minnesota ramkul Singpol kopi aliantia January ni Shah Khan Pungning te in Razam Dirpun in Arakpan mi karen no Ma Idola chu US Immigration and Custom Enforcement ICE ni minung ipalswal in Anraklay Minnesota ramkul in Texas ramkul thong in Anrakwat chutu akong lam thati in tlatlay na antua swal nak zaypan na ngay lauti in Trumbo may tu ni January kula sari luat na ang pirtan tia thai si aluat sang na in Texas from umri achungkar na Minnesota akiri lau Zaraw man achungkar he anitong tan sang lai tia US from chung Korean community ni anchim Korean mi pun asimi mai dola hi Thailand Myanmar ramri razam kem in aliam chia thangti kulali November thachunga khan UNHCR torel nak in phuning te in US from Arakpan mi asi atu hi green card sok nak akha cho maliaw asi sol nak zaipan to lo in US ICE ni anraklay ni asi tia lang ter Linji kopi SSPC umun kornak sa khan luto in anka minung pali anti sagay ramten sa linji kopi chung SSPC ralkap umun kornak peng uksung le balik sa khan chu to chung siyam taipu ni luto in anka minung pali anti kong Royal Tiger Fosin dromong tu ni achim alon chia January kulanga khan sali chi peng SSPC ral ka pumpun korna peng itsung li palik sa khan chu to chung siyam tai pu ni siyam ngan li siyam pe he luho in anka SSPC ral ka pali anti tia thai si chu ka daw nak chu Royal Tiger Force salin chi peng pa ka pha Chinduan CDF solo ang chi SRE li tangti ko fandang ni anka pi tia thai si minung zathum som nga chit mi Philippine tilong ti chung apil huang minung hlei riat ang chi alon chia January kulanga zana khan Philippine ramthang lei really kam minung zathum som nga leng chit mi NV Trisha Kestrin pathum tilong pakhat chu tilong apil minung hlei riat leng ang thi kong thai si chanchua na grand 22 thani tilong chung minung zathum leisari an chanchua kotana in atombik minung kulali an tlawi tia Philippine Coast Guard ni achim theory portu tilong li kholong portu MV Trisha Kerstin pathum tilong chu Mindanao thanglei in Jolo tikul lei angkal liao zale simil na pangale songa khan rang in botna an hel tia longei tu khani an chim Mali post thazang akan pe kan thongchim angai tu nandi lakchung kanelom tukshing shan thaizing lei thongpang thang heng kane tong thang halai